Današnji poslovni zajtrk smo nekako naslovili z vprašanjem, ki je lahko retorično ali pa tako, na katerega bomo seveda iskali odgovore. In sicer, ali je moč zdravstvo upravljati na enak način, na podoben način, kot je možno to početi, če bi bil gospodarska panoga, oziroma ker je gospodarska panoga, seveda pa se zavedamo pomembnosti ustrezne regulacije. Ko govorimo o dialogu in ko postavljamo gospodarstvo in zdravstvo v isti stavek, se pogosto zgodi, da so filtri prepuščanja argumentov postavljeni zelo visoko. In da vsak stopi na svoje okope in jih brani, ne glede na to, da se ne poslušamo. Zato sem izjemno hvaležna več kot 50 članicam in članom EMČEM Komisije za zdravstvo, da znamo poslušati, da so za nas izjemno pomembni argumenti in da se zavedamo, da pravzaprav vsak od nas se nekako dotika zdravstva, ker ima lastne izkušnje, ker ga je strah, ker se zavedamo, da je to zagotovo eden vitalnih podsistemov naše družbe. In če želimo zdravo družbo, mora biti tako tudi naše zdravstvo. Zato še enkrat hvala in morda, če nam malce pomahate, kar nekaj vas je danes tukaj, vsi tisti, ki s svojim znanjem se vedno zavedate, da je ključno, da v središče zdravstvenega sistema postavljamo človeka, pacienta, pa ne samo pacienta, tudi ljudi, ki delajo v zdravstvu in kar nekaj, torej, kje ste naši člani in članice zdravstvene komisije, da vas malo vidimo. Danes je kar nekaj in aplavz si zaslužijo. Prav tako med nami lepo pozdravljam vse zdravnike, pa seveda tudi vse, ki ste direktorji bolnišnic in zelo smo veseli, da pogosto se srečamo, se pogovarjamo in seveda izmenjujemo svoje znanja, zato ker se zavedamo, da v gospodarstvu so tista znanja, ki jih potrebujete vi, moramo pa bolje razumeti, katero so tiste stvari, ki jih mora razumeti tudi gospodarstvo. Ob tem naj se najlepše zahvalim tudi našim podpornikom komisije, podjetjem, ki se vedno in znova zavedajo, kako pomembno je, da odpiramo platforme za pogovor in spoštljiv dialog. Zato mi dovolite, da rečem velika hvala podjetjem AbbVie, Bayer, IBM, Johnson & Johnson, Medtronic, Microsoft, Pfizer, Sanofi, SAP in Triglav zdravje. To so tisti, ki nam omogočajo, da lahko se usedemo skupaj in se seveda tudi zelo odprto pogovarjamo z argumenti. Zelo sem vesela, da naš dokument v stališčih nastaja že 4 leta in da se neprestano dopolnjuje in prav zato mi je v veliko čast in veselje, da imamo danes dva izjemna govornika tudi iz Nizozemske, ob tem iskrena hvala tudi veleposlaništvu Kraljevine Nizozemske za soorganizacijo. Ambassador, thank you very much. We cooperate really well, but on this field, on the health care, of course we can learn so much from Netherlands and I really appreciate for your help and support. In ob tem naj seveda izrazim tudi veliko zahvalo predsedujočima Komisiji za zdravstvo, Andrej Črepinšek in Urša Lakner. Vedno nas vodita v smeri, kako in kaj, pa Urša je nova predsedujoča, vsi do zdaj seveda so da veliko znanja, ampak Urša, zdaj bi te prosila, če se pridružiš in poveš v 5 točkah, kaj je tisto, kar si Komisija za zdravstvo pravzaprav želi in kaj so tiste točke, o katerih želimo razpravljati. Torej, najprej dobro jutro vsem prisotnim. Hvala za podporo vsem udeležencem naše komisije, kot je izrazila Ajša. Jaz bi povedala, da se v komisiji zavzemamo za celostne rešitve zdravstvenega sistema, ki bi bolnika postavile v center celotne obravnave. Zelo dobro se zavedamo, da imamo v Sloveniji vrhunske strokovnjake, zelo dobro medicinsko opremo in tudi glede na našo geografsko dostopnost pravzaprav dobro razporejene ustanove, tako na primarnem, sekundarnem kot v terciarnem nivoju.
Kljub vsemu pa se srečujemo pravzaprav s kar nekaj težavami v zdravstvenem sistemu in zato se komisija zavzema predvsem za zelo učinkovito in moderno javno zdravstvo, ne glede na to, ali se bo izvajalo v zasebnih koncesionarskih inštitucijah ali v javnih bolnišnicah. Zavzemamo se za zelo dobro in moderno mrežo bolnišnic, javnih bolnišnic, ki naj postanejo vrhunski specialistični centri znani širom po regiji. Prav tako je pomembno, da se spremeni vodenje teh ustanov, tako bolnišnic kot drugih javnih zavodov, in da se vpelje večja avtonomnost, to, kar tudi zadnje čase minister poudarja, torej večja avtonomnost, večje opolnomočenje, večja odgovornost, vpeljejo naj se moderni gospodarski pristopi, ciljno vodenje in seveda zelo jasni kazalci uspešnosti, ki bodo naredili morda določeno konkurenčnost, ampak s tem boljšo storitev za bolnika povsod po Sloveniji. In ne nazadnje seveda se dotaknemo financiranja, ker se ga tudi vsi zelo dobro zavedamo, da današnji model financiranja ni vzdržen dolgoročno. Tudi vemo, da smo Slovenija ena najhitreje starajočih se populacij v Evropi in če ne bomo danes spremenili modelov financiranja zdravstvene oskrbe in tudi dolgotrajne oskrbe, bomo vsi mi imeli zelo kmalu težave. Torej tudi tukaj spodbujamo inovativne modele, javno-zasebno partnerstvo, absolutno, kot sem rekla, ciljno vodenje z odgovornim ravnanjem, z vsemi resursi, tudi finančnimi, in torej čim boljšo uslugo in dostopnost zdravstva po celotni Sloveniji. Urša, hvala lepa. In zdaj je čas, da predamo besedo Jadranki, ki je strokovna sodelavka komisije že veliko let in ki je prva, ki spodbuja srčnost, dialog, predvsem pa poslušanje, zato ji prisluhnimo in njenim izjemnim gostom. Jadranka, izvoli. Hvala, Ajša. Zdaj bi pa jaz na oder kar povabila moje 3 sogovornike, in sicer profesor dr. Igorja Mastena iz Ekonomske fakultete v Ljubljani, gospoda Rudija Duvna, zdravstvenega ekonomista in svetovalca pri Uradu za ekonomsko analizo politik in predavatelja na Univerzi Erasmus v Rotterdamu, ter Igorja Schönbruda, svetovalec Univerzitetnega medicinskega centra v Maastrichtu, ki je ena izmed najbolj uglednih univerzitetnih javnih klinik v Ljubljani. Prosim, če se mi pridružite. Hvala lepa, da ste danes tukaj z nami. Izmenjavali bomo poglede in sicer ne slišimo se, ja, tako. Izmenjavali bomo poglede, štartali bomo iz Slovenije, potem bomo naredili izlet na Nizozemsko in potem zopet poskušali biti čim bolj praktični z izkušnjami bolnišnice. Tukaj se referiramo na eno izmed najbolj odličnih ustanov v Evropi. Torej, začnimo. Iztočnico za naš pogovor smo poiskali pri dr. Hčanu, ki je trenutno v ZDA, sicer bi to vprašanje zastavil sam. Delava osebnost leta, pomenljivo, da je ravno zdravnik osebnost leta, to pomeni, kako so zdravniki vendar in zdravstvo vendarle cenjeni in kako je ta tema družbeno res relevantna in pomembna. In za 24 ur je povedal sledeče. Nina, prosim. Pred časom je opozoril tudi, da bi v Sloveniji lahko imeli vodilni evropski center za dojke. Tuje bolnice bi zaradi izjemnih rezultatov prišle k nam, vendar ne v UKC Ljubljana, kjer so bivalne razmere slabe. Posluha za njegov predlog ni bilo. Imamo znanje, ki ga nikjer na svetu nimajo. Imamo timsko delo že od nekdaj vpeljano in ni razpadlo. Tudi voljo imamo, ampak potrebno je nekaj postaviti, potrebna je neka administrativna pomoč in vse ostalo. Ampak če se nek stadion že ne vem 20 let ali koliko stoji v obliki ruševine, potem jaz nimam nekega velikega upanja, da bi ljudje pristopili pa rekli, kaj potrebuješ, želimo to blagovno znamko slovensko razvijati. Bolnice z vsega sveta pridejo, a ker na oddelku ni zasebnosti, ni udobja, ni prostora za družinske člane, se obrnejo in gredo v tujino. Tudi slovenski bolniki tarnajo nad opremo. Investirajte v opremo, UKC bi lahko ponudil boljšo namestitev, perilo je staro in iztrošeno. In ob tem pogosto hvalijo osebje. Vse pohvale glede strokovnosti, zdravstveno osebje je prijazno, sestre si zaslužijo vso pohvalo.
Ja, doktor Ahčan je v prispevku seveda odprl več tem, ampak med drugim opozarja, da imamo znanje, imamo ambicije za uspešno delo, vendar ni zaznati koraka podpore na tem organizacijskem nivoju. To je njegova realnost. Hkrati imamo ministra, ki uživa ugled zelo kompetentnega človeka za to poslanstvo, sprememb na področju zdravja, pozna sistem, soustvarjal ga je dolga leta, ima znanje, sedaj politično moč in podporo. Naša pričakovanja do njega so velika in tako pač je. Kako izkoristiti ta moment, doktor Masten, kje začeti v tem trenutku zdaj? Ja, to je zdaj... $1 million question. Ja, tako, ja. Še več kot milijon bi bilo drobiša, ne. Bi si želel, da recimo ne bi poznal slovenske politične realnosti, ko bi odgovarjal na to vprašanje, ne. Zaradi tega, ker bo tisto, kar bom rekel, da bi morali narediti, se bo lahko z veliko verjetnostjo izkaže kot wishful thinking, ne pa nekaj, kar bi potem bila res dejansko trajna rešitev. Ampak recimo to, kar izhaja, če sem tako se bolj prostočasno ukvarjam s to problematiko, drugače sem ekonomist, bolj bančnik, ne. Ampak ne glede na to, smo v preteklosti kar prečesali precej podatkov za pač našimi analitičnimi sposobnostmi, ne, in kapaciteto slovenskega zdravstvenega sistema. Tisto, kar se enostavno pokaže je, ne, in se tudi je lepo reflektiralo v tem, kar je bil začeten pitch, ne, z strani doktora Ahčana, je, da imamo problem pomanjkanja denarja, ne, in da način, kako zagotoviti ta denar v sistem, ne, ni zgolj skozi tisto, kar sicer je, ne, predmet vsakokratne politične diskusije, torej dvigovati prispevnih stopenj v obstoječi sistem, temveč zmanjšati tako imenovan problem podzavarovanosti slovenskega prebivalstva, ne. Podzavarovanost se rezultira v tem, da je v sistemu premalo enostavno finančnih sredstev. Drugo pa je tudi, da en velik del prebivalstva, ne, ki je sicer na načelni ravni ima prost dostop in poln dostop do zdravstvenih storitev, teh enostavno ne dobi, ne. Torej, govorimo o čakalnih vrstah, ne, ki povzročajo en velik spekter, ne zgolj finančnih stroškov, ampak tudi seveda stroškov, ki so bolj humanitarne narave. Tako da ne gre tukaj samo za problem, ki ga je pač profesor Ahčan izpostavil, torej da imamo ene vrhunske kapacitete, ki bi omogočile, da Slovenija izvaža zdravstvene storitve, ne. Gre tudi seveda primarno za to, da pač širši populaciji, ne, se zagotovi storitve v obsegu, kot naj bi jih dober delujoč zdravstveni sistem zagotovil, ne. Zdaj pa, torej, če bi mene vprašali, kaj narediti, ne, bi enostavno pomenilo, da začnemo z predlogom zakonodaje, ki zmanjšuje podzavarovanost. Torej, povečati možnosti zavarovanja za pač širši del populacije, ne, in to pomeni dati večjo vlogo seveda tudi zasebnim zavarovalnicam na strani financiranja, ne. Zdaj, ali se bo to zgodilo, ne, glede na pač politično situacijo, kot jo imamo, pa bi rekel, da skoraj zagotovo ne znotraj tega mandata. Dobro, podzavarovanost, dolge čakalne liste, zapletena politična scena. Dobro, zdaj smo začeli v Sloveniji, pa naredimo odmik. Jaz bi bila rada bolj pozitivna, iskreno. Poglejmo na Nizozemsko. Gospod Doven, zadnjih 10 let ste delali izključno na analizah politik in ukrepov povezanih z zdravstveno reformo. Zaradi vaše ekspertize ste od leta 2010 pa do 2012 v kapaciteti urada bili odgovorni za dialog in za usklajevanje s političnimi strankami.
In sicer tako, da ste za politične stranke pripravljali analize in napovedovali ekonomske učinke konkretnih predlaganih ukrepov zdravstvene reforme. Vendar, povejte mi, kako je ta proces zdravstvene reforme na Nizozemskem potekal in kaj je bilo odločilno leta 2006, tako kot sva se včeraj pogovarjala, ko sva se pripravljala na ta današnji pogovor, kaj se je zgodilo takrat? Kaj je bil ta momentum? I think we have a similar problem as now in Slovenia and the Netherlands. We had, I think, before 2006. I mean, if you look at in the past, between 1980s till 2000, we had also... Sorry. Does it work? Yeah. Okay. I'm sorry. So I'll start again. Yes. Please do. Okay, thank you very much. I want to tell about the Netherlands a bit. I think we had a similar type of system as in Slovenia maybe 20 years ago. Between 1980 and till 2000, we had a system which was much more regulated by the government. Maybe similar like here in Slovenia. And then we had, from 1980 till 2000, we had also big problems of waiting lists. I mean, a similar problem which has Slovenia now. And we also had ideas, like probably also similar like Slovenia now, how to change the system. So what type of reform should we make to our system? And then we had, and these ideas came actually from the 1960s already. So it took a long time before these ideas actually came to work. And in the year 2000, there was a lot of dissatisfactions with the consumers, with the Dutch consumers, because we had long waiting lists. People had to wait long to go for hospitals. And so we thought we had to change things. And then the idea came up to really reform the Dutch system. And then we wanted to make a system of regulated competition. So put not the government in charge, but we should put the health insurers in charge. And this happened actually in 2006. But before we went to the system in 2006, we actually changed. We pumped a lot of money into the system between 2000 and 2006 just to get rid of the waiting lists. So we really, I think our GDP, healthcare related to GDP was about 7% in the year 2000, really increased to about 8 and 8.5% just to get away from the waiting lists. Then when we got rid of all these waiting lists in 2006, we had actually a good idea. We had a good Minister of Finance who really understood the financial part of a reform, which I think are very important. So we really should the financial consequences of having a reform. And so the Minister of Finance and the Minister of Health, they really worked together to change the new system. And our institute wrote a report how we should make this change. So we really supported this change. And so I think the whole economy was actually convinced that we should change the system. And what really changed was that now the health insurer were in charge and not the government anymore. So maybe this is small, and then I can talk maybe later on about how we involved the health insurer were doing it. Ja. Povejte mi tudi, gospod Sten se je dotaknil te odnosa med politiko in zdravstvom oziroma menedžmentom v zdravstvu, pa zdravstveni delavci. Povejte mi, kakšen je bil ta dialog, kakšen je ta dialog na Nizozemskem? Kako poteka ta dialog med politiko, zdravjem, med zdravstvom, med zdravniki, kako je upravljan ta dialog? Well, I mean, the big change was actually that now I think healthcare providers like hospitals got much more autonomy, how to organize their own hospital system and how could provide their own stuff. And also we allowed for more entrants like private clinics. They were more entering the system, so there was much more dynamics on the provider side. And but dynamic was also steered by health insurers, so you get much more, you get much more the communication between the health insurers and the hospitals and the provider side, and less, to a lesser extent, the government. And these health insurers, they make contracts with providers, so they really negotiate several times a year about what type of service should hospitals do, and what are the costs. So for instance, if you look at the prices, if you now look in Slovenia, there's one price for a DG, and this price is similar for all hospitals. Whereas you now look in the Netherlands, then a hospital, he negotiates with one insurer. We have 10 different insurers. So you get 10 different prices already. This one hospital has different prices with each different health insurer, and these health insurers have different prices with each hospitals. So if for instance, look at for one cataract treatment, one DRG,
there are already 1,000 different prices in the Netherlands because each health insurer has a different price with each hospital, and each hospital has a different price. So what you see already much more dynamics, and each hospital is also trying to make their own cost price of how should such a price cost. I mean, that's quite complicated. If you have a system which is much more organized by the government, then a hospital has just one price for all its products, and we don't know how much several products cost. So what you then see is also, if you do prices for different products, they also try to be more efficient for each product. So what you see is that we got a big change now in the healthcare system, that also hospitals became much more efficient. So they started to be much more efficient and tried to much more doing the treatments than in the past. I think this was a big change. Torej, država da okvir, partnerja, ki pa se Yes. pogovarjata, pa sta bolnica in zavarovalnica, ne ena, več jih je. To je bil ta moment spremembe, ki ste ga uvedli. In vse in pacienti se v bistvu odločajo, predvsem se ne ukvarjajo tako z vlado in z vladnimi ukrepi, kot imamo mi občutek, da smo mi del vsega tega dialoga in teh problemov in teh sistemov, pač pa je pacient ali pa bodoči pacient fokusiran na bolnico, na zavarovalnico in tukaj poteka ta z vidika pacienta ta dialog. Well, what you can see is also that the patient chooses first the insurer. An insurer makes contracts with several hospitals, so also that's quite important. An insurer can exclude hospitals. So if he feels like a certain hospital has not enough quality, or he doesn't feel like I shouldn't make a contract with this hospital or with a private clinic, then he excludes this hospital. So then if you choose a certain insurer as a consumer, you cannot go, for instance, to this hospital. So this is like, and then these hospitals compete with each other to get contracts with these insurers. So it's much more complex, actually, the system. But the idea is just that these insurers compete with each other to attract the right consumer, and these hospitals compete with each other to attract the nice contracts from the insurer. So that's the theoretical basis of our model, actually. And then the government is setting the rules within this is allowed to operate. So the government is, for instance, doing the basic benefit packages, what type of service should be offered by the insurers. So the insurers cannot decide themselves what type of services to offer. The government is making the big rules for what type of treatments are in there. So I think this is, and then the government also, and our task actually is also to make forecasts in the future. So how much, for instance, if a new government steps in, then we make forecasts for how much will the money, how much will it cost, for instance, for the next coming years, the healthcare costs will cost if you have a certain benefit package under certain rules. And this will also be the cost which will, which most will take it also, which will it cost in the next 4 years to guide this process. Yeah. Doktor Mesten, bi mogoče dopolnili to razmišljanje? Mislim, se nekaj zdaj ste z prve roke smo slišali, kako sistem deluje. Ogromno literature je v nizozemskem sistemu, zaradi teh karakteristik tudi ga boste našli vedno na EHC-ovih lestvicah na vrhu. Tisto, kar je zanimivo, je, ali, ko se vprašamo, kaj narediti pri nas, a bi bil prehod na tak sistem administrativno težek, a potrebujemo 6 let in tako naprej. Odgovor je ne, praktično se lahko reforma, ki bi premaknila naš sistem v smeri nizozemskega, spiše v enem popoldnevu, zato ker imamo vse nastavke, da spremenimo sistem financiranja zdravstva v to smer. Enostavno ZZZS mu rečete, nisi več partner v pogajanjih z izvajalci zdravstvenih storitev ter skrbiš za to, da bo potekala redistribucija dohodkovna preko ZZZS-ja. Torej, vemo, tisti, ki imamo više dohodke, plačujemo več in tako naprej. Potem pa imamo tudi zasebne zavarovalnice na trgu in njim damo tako imenovan freedom to contract. Uvedemo zraven še prakse tako imenovane regulirane konkurence, ki je tudi ni nova, je ne rabimo mi tukaj na novo izumljati in smo praktično skoraj tam, ampak ta moj pesimizem prejle, kot sem ga začel, je če pogledate diskusijo, je danes javno o zdravstvu,
Nič od tega, kar sem zdaj rekel, se ne debatira, ne, ampak se pa zelo močno zadnjih 6 let debatira prehod v ravno obratno smer. Dobro. Gospod Schonbrod. Can I say something about it? Yeah, yes, of course. I think of course, yeah. I mean, what he's saying is that you can do such a system overnight. I think it's a very complicated system, and you should really take several years to implement this system. It's not that easy, I think. I mean, we started, I think, when you need, and I think also I was thinking about what would the Dutch system be a good system for the Slovenia? Now, I think one part in favor of the Dutch system is that our population is much larger. We have 17 million people. And if you look at, and then you need some kind of mass, like an insurance company. You need enough people to purchase care. So if you look at Slovenia, with only 500,000 consumers per health insurer, which I think it's maybe not enough actually. So I think you need a bigger population for this healthcare system to work. But I'm not sure about this. You could actually. Ja, malo spremljam te sisteme You couldn't discuss about this. Ja, no. Zato smo tukaj, ne, da se pogovarjamo. V bistvu malo spremljam te sisteme tudi v teh sosednjih državah in ravno skozi ta proces gre tudi v Avstriji. V Avstriji iz velikega števila zavarovalnic ožajo zavarovalnice ravno zaradi tega, da bi vse, ker je preveč zavarovalnic za to avstrijsko populacijo malo preveč kompleksna zgodba. Gospod Schonbrod, zanima me, kako je proces reforme Ministrstva za zdravje Nizozemsko bilo izpeljati iz vidika vaše bolnišnice. Vaša bolnišnica je nekaj naših članov, ima osebno izkušnjo, kot so vam povedali pred začetkom odlično, v bistvu osebno izkušnjo bivanja v vaši bolnici, pokrivate 2 milijona, približno radi 2 milijona ljudi, pacijentov, ne samo tudi iz drugih držav, ne samo Nizozemcev. Kako je potekala vsa ta reforma? Res zanima me ta zgodba zdravstvenega menedžmenta, se pravi bolniki, pa zdravstveno osebje, zdravniki, sestre, cel sistem na mikronivoju. Okay. Well, first of all, I want to make a little bit advertising of my hospital, so you know where it is. My hospital is in the south of the Netherlands. It's bounded by, on the west side is Belgium, and on the right side is Germany. So we are very international oriented. That's one thing. Another thing, what our hospital makes special, we are one of the 7 academic hospitals in the Netherlands, and we are the only one who has also a regional function. So we see the whole process of the patient from general practitioner to the first line, second line, and third line healthcare, and that's for our academic, of course, very interesting. Now coming back on your question, from what means the change in the healthcare system. It means a lot, not only in business-wise, but also in a culture-wise. Because in the past, the doctors go to a congress and see something and say, hey, that's nice, and buy it. And the economical reason of that was not there, but the medical reason was there, but not the economical reason. So that's a very important change that must be done, that we have to look at the costs, because insurance companies say you can do so much operations for so much money. And you know, everybody knows that the cost will rise up. All treatments go higher and higher, but insurance companies will pay less. So we must get efficiency in our hospital. And then it comes, we really become a business. And we are not just doctors, but we are a business who have to look after our hospital, because we can also go bankrupt now nowadays. So what we did 8 years ago, we started a big efficiency program for that. And it started with a professor in our board of directors. He was a logistic guy in the health clinic. And he started with operational excellence, lean management. And every doctor say, oh my gosh, what happened there?
We are not a car factory as Toyota. We are treating patients. That's totally different. But then we go to Toyota, we go to America to see really how they implemented it, and we get convinced that we must change something like operational excellence. So what we did is, when we come home, we decided, yeah, we going that way. And then we started with all the 7,500 employees, give them a course, operational excellence. That means, look every day what you do, look at the efficiency. What can we do? And we started to Can we implement. improve? How can you improve? Yeah. And we started very small on department level, just very small, that everybody can use to it. And then we go up, we go on business level, on the hospital level. And then we see that we were organized in silos of specialism and not in terms of how is the patient flow going to the hospital. How are the care paths? So then we change, and this is the process where we are now busy in, to change the view from a specialism view to a patient-oriented view. We put the patient central. We are looking now for value-based healthcare. What are we doing? The money what we spend, is it come back in the word of the patient, and not anymore is the treatment best, but how does the patient feel that he is treated? And we get monitored a lot of measurements of outcomes, and yeah, we want to improve every day again, because a few months ago 2 hospitals are bankrupt in the Netherlands. It can happen. We are business. We become business. Na začetku mogoče lahko pokomentirate ta prispevek. Sorry. Ja. Mogoče lahko pokomentirate prispevek Ahšana, ki smo ga videli, ta video, ki smo ga videli v začetku. On je rekel, znanje imamo, ambicije imamo, ampak nimamo podpore. Kako bi recimo, če bi taka iniciativa bila v vaši bolnišnici, kako bi tako inicijativo podprli vi? Well, we must arrange it ourselves. We must arrange it ourselves in our hospital. Or what we do, we try to get funding, subsidize this kind of things, because this, yeah. A lot of these things is also part of the university, and university is not funding by the insurance company, but is funded by the government. So we get a part of the insurance company, and the university part we get from the government, and there we get money also from for this kind of projects. Do you practice? Se opravičujem, ali imate public-private partnership, javno-zasebna partnerstva, prakticirate, uvajate? Yeah, a lot. We work a lot together with partners who do on operational excellence, but also business as Philips or Parsec or all kind of suppliers, because we cannot do it ourselves. We must have help from other people, so we try to arrange a community to get what we want. Hvala lepa. Dali ste nam zelo lepo iztočnico in moje naslednje vprašanje gospodu Duvnu. Rekli ste sodelovanje z gospodarstvom, pa me zanima, tukaj smo Ameriška gospodarska zbornica. Člani so podjetja. In me zanima, kako je bilo pa gospodarstvo kot ključni vir javnih prihodkov za zdravje del tega transformacijskega procesa. Rekli ste, da ste se odločili za regulirano tržno dejavnost, se pravi, da ste sprostili trg zavarovalnic, vendar pa vas to vprašam zaradi res primerjave s Slovenijo, ker tukaj res izhajamo iz vrednote zelo dostopnega in zelo solidarnega javnega zdravstvenega sistema.
zdravje je pomembna vrednota, zanj skrbimo, mislim, da smo poleg Norvežanov največ denarja damo za nakup športne opreme. Veliko medijskega prostora je namenjeno prav tej tematiki in izkazuje se, da največje posledice nedelujočega zdravstvenega sistema v resnici čutijo v podjetjih z absentizmom in podjetja, gospodarstvo financira ta sistem. No, in ne glede na vso količino tehnologijo, organizacijskega znanja, ki ga imamo, pa se mi zdi, da je ta dialog ni dovolj intenziven. Kako je ta dialog z gospodarstvom potekal, ko ste vi uvajali zdravstveno reformo? Thank you very much. I don't think, in the Netherlands, not the companies are financing the system, but the consumers, you and me, and we pay. The consumers pay, so the communities should be in the center of everything. We pay for the system, and the companies can help us with this. So what we did, the change in the Netherlands of the reform was give them much more room to allow companies to enter the system. So what we saw first is on the insurance side, it's now allowed for foreign insurers, even for Slovenian insurers, if they want, to enter the Dutch system. So they can compete with our Dutch colleagues, and we would actually really appreciate it if some company here in Slovenia would actually enter our system, because we feel like if this company is entering our system, it would increase competition and our system would improve. And at the same side, we have the same idea. So we allow more companies coming in here and we give them more room to come in. And the same works for actually for healthcare providers. It's the same argument. We saw after reforms that more private clinics enter actually the system. So I think there are millions of ideas for private companies actually to step into our system, and we allow them to, because we want them to come in, because we want to have more competition, and we feel like if a newcomer is coming in, he can change the current system and he can improve. So we feel like we would welcome companies actually from Slovenia or otherwise to enter our system and to compete with our Dutch colleagues. So actually, I think, and we pay. The payment is just by the insurance companies, and so you simply have to adapt to the system. So I think there's a lot of room for companies coming in, and they can work with hospitals and all kinds of ways. They're coming in. I don't see any. That would be my story in short. Yeah. I want to add something about it, because, and maybe it is Slovenian different, but you are also a small country like we. We allowed a lot of competition in our country, but we have a specific Dutch regulation. So sometimes it's also difficult to come to our country, because a small company who must add all the rules from the government into all the systems, they think, shall we do that for so small market? So our EMR, we have only 3 EMR systems in the Netherlands. Why? Because it's too difficult, all the rules to implement it. So it should be very easy. You must make it very easy to get into your market, because if you have a lot of rules which make business afraid of it, they don't come. So I want to add that. Ja. Zdaj bi pa vprašala še dr. Mastena, kaj pa primerjava s Slovenijo, ta gospodarstvo kot partner v dialogu za spremembe zdravstvenega sistema. Kakšno pa je vaše mnenje, kako intenzivno bi se moralo gospodarstvo vključevati? Mislim, sej se ne, sam ne vem, če se poslušamo, če se slišimo, če prihaja do tega, da se na ravno dobre prakse iz gospodarstva prenašajo v te organizacije, implementirajo v zdravstveni sistem. Ali pa v bolnišnice, tako čisto konkretno. Ja, seveda. Zdaj, se pravim, pri nas je drugače, kar je bilo prej rečeno, ker je zaradi drugačnega sistema, pač so podjetja razmišljajo o prispevkih za zdravstveno zavarovanje, ki ga dojemajo kot strošek, zaradi tega, ker ni pač potrošnik tisti, ki plačuje za zdravstveno zavarovanje, tako da je ta vidik drugačen. Drugi in jasno je amplificiran v zdajšnjih diskusijah, ampak recimo tisto, kar manjka,
meni je, da bi recimo strani gospodarstva, da bi se bolj slišali, je tudi vprašanje samega zdravja. Prejle sem na hitro omenil, ampak takrat, ko zdravje pade, se poveča absenteizem in stroški. Mislim, mi moramo preiti pač na celovito obravnavo pač bolnikov od preventive do dajmo tem medicinske nege, tudi z vidika stroškov, ki jih ne samo z humanega vidika, ampak tudi z vidika pač gospodarstva to lahko prinese. Mislim, ne moramo ostajati v situaciji, ko se zdravje v državi sistematično zboljša samo takrat, ko imamo recesijo, ker delovne ure padejo, pa ljudje manj obolevajo zaradi tega, ker enostavno manj časa preživijo v službi. Drugi element oziroma recimo tretji, ki ga vidim, je prenos praks, tole, kar je prej bilo rečeno, kako se menedžment javnih inštitucij lahko spremeni, da gre za gospodarsko dejavnost, da so dobre prakse v podjetjih, ki se lahko uporabljajo skratka že v sami državi, da bi potrebovali neke velike in dolge svetovalne procese, pa tuje svetovalce, ki nam bi govorili, kako se lahko zadeve spremenijo. Ne vem, če vam dam za primer, pa ne, da bi poskušal posploševati, ampak imate, recimo jaz iz stvari, ki jih poznam iz moje poslovne prakse, je avtomobilska industrija. Veste, da element varnosti vožnje na cesti je zelo pomemben in določene, ker vozila postajajo enostavno pametna, imajo ogromno elektronike in določene dele je danes potrebno sestavljati v brezprašnih komorah, torej tako kot v operacijski dvorani. Noter ljudje, ki vstopajo pač oblečeni v zaščitna oblačila z maskami na obrazu in tako naprej, ker pač enostavno občutljivi elementi ne morejo preiti v avto zaradi varnostnih pač zahtev, ki jih imamo, okuženi, da bom tako rekel, ker predstavljate si, da en asistenčen sistem odpove pred avtobusom polnim potnikov. Druga stvar je pomoč pri diagnostiki. Kaj sem, kirurg si ne bo seveda pustil jemati posega v svoje strokovne kompetence, ampak vam povem pač spet z lastne prakse, da so zelo zanič v statistiki in preden pač ne bi se človek, mislim, moramo tudi sami se začeti informirati o tipu storitev, ki jih plačujemo in to nas bo prisililo takrat, ko bomo te storitve neposredno kupovali na trgu, torej z kupovanjem zdravstvenih polic, ali nam zavarovalnica prodaja storitve, pač ne vem, kirurgov, ki opravijo minimalno zahtevano po strokovnih merilih posegov na leto, imajo ustrezne diagnostične postopke in tako naprej. Da ne govorim o informacijskih rešitvah, ki omogočajo implementacijo recimo sodobnih menedžerskih odrodij, da lahko menedžment v bolnišnici sledi stroškom, sledi uspešnosti, pač obravnavi pacientov na ravni posameznih enot in tako naprej. Tako da ogromno enih stvari je, ki se uporabljajo v gospodarstvu in se lahko enostavno implementirajo tudi na strani zdravstvenih izvajalcev. Če pa grem na stran financiranja, mislim, da je tukaj kolega že omenil, ko je rekel, lahko vstopijo zavarovalnice tudi na druge trge, je dal eno izmed, kar sam ponudil rešitev na eno izmed dilem, ki je bila z velikostjo države odprta prejle. In pač mislim, ko je govora o zavarovalnicah, sem bolj na mojem pač področju, kjer sem udoben, ker je zelo, takoj od zavarovalnic lahko pridemo na banke. Podobno kot argument majhnosti poslušam že 15 let. Torej, naše banke so tako majhne, da ne morejo uvajati sodobnih orodij za upravljanje s tveganji. Poleg tega, da smo se izučili, kako je lahko to zelo drago za davkoplačevalce, je danes tudi jasno, da je to narobe. Tehnologija je tako napredovala, da se lahko ekonomije obsega dosegajo tudi pri manjšem številu duš. Pa bi se vrnila na to financiranje, pa bi prosila, pa bo spet dal pogovor, iztočnica za vprašanje,
na temo financiranja sopredsednik Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja Andrej Črepinšek, pa poglejmo njegovo mnenje oziroma vprašanje, na katerega se bom navezala. In mi v Komisiji za zdravstvo ravno tako mislimo, da zdravstvo je gospodarska panika. Tle lahko gledamo z večjih strani. Ne? V zdravstvu lahko gledamo, če zdravi ljudje, samo zdravi ljudje lahko prispevajo k razvoju in dodatku bruto družbenega prihodka, lahko gledamo tudi z druge strani. Ne? V zdravstvu, pri razvoju zdravstva so ponavadi vključeni v industriji, pri razvoju zdravstva so vključeni visoko kvalificirani kadri, ki pripomorejo k dodatnemu razvoju BDP-ja. Gledamo pa lahko tudi z tretje strani, ki pa zdravstvo kot tako lahko nudi storitve tudi ljudem izven države in hkrati predstavlja tudi kot nek izvozni dejavnik. Torej, moje vprašanje je, naš model, se pravi, na sredstva za zdravstvo in med gospodarstvom res ni veliko nadušanja nad višjimi trošarinami in dodatnimi davki, ker je še vedno toliko možnosti za optimizacijo procesov. Vir je BDP. Kaj pa je alternativa BDP-ju? Vemo, da v času recesije BDP se je izkazal, da ni bil najbolj stabilen vir za financiranje zdravstvenega sistema. Kako na drug način, mogoče vprašanje za vaju, kako mogoče kje iskati druge modele? Ja, lahko. Glejte, jasno, če pogledamo skozi poslovni cikel, katere komponente trošenja so bolj stabilne, je recimo zavarovanje za nujne stvari, bistveno bolj stabilno, kot je recimo prispevek, ker vemo, je pod udarom zaradi pač lahko spremembe višine plač ter zaradi povečanja pač števila zaposlenih oseb. In to, kar se je vedno, to je pač v analizi, ki smo jo delali, kako se pač postavljajo cene in s tem tudi finančni viri za bolnišnice, torej tiste, ki naj bi zagotavljali stabilno raven in kakovosti in obsega storitev v Sloveniji, se vedno je tako zgodilo, da takrat, ko začne v državni blagajni zaradi upadca ekonomske aktivnosti zmanjkovati denarja, se pričnejo uvajati linearni rezi v financiranje zdravstvenih inštitucij, ker seveda rezultat tega je potem racionaliziranje, ki omeji dostop prebivalstva do zdravstvenih storitev. Verjetno pa nočemo, da bi bil dostop do zdravstvenih storitev posledica ekonomske aktivnosti, torej cikličnega gibanja gospodarstva. Torej, hočemo še vedno, da potrošnja trajnih dobrin je odvisna od poslovnega cikla, torej če zaradi recesije ne potrebujemo najbolj nujno avtomobila, ga pač ne bomo kupili, bi pa radi imeli seveda dostop do zdravstvenih storitev. In večja vloga, torej zmanjšanje podzavarovanosti, o kateri sem govoril uvodoma, je dejansko eden izmed takih elementov. I think my colleague did a very good point here. So he explained very well that the cyclicality is a problem. I think in a government type of oriented healthcare system, the government is really looking at its cycles. So if we have a bad cycle, I mean, then they also try to suppress healthcare costs. And this is actually a bad thing. I mean, and I think in a market like in the Netherlands, where you have an insurance market, this is less of being a problem. So you have much more smoothly evolving healthcare costs, and it depends more on the consumer. So what are the demands of the consumer, and they determine the cost. I think this is much better. It's also much better for the companies and for the hospitals, so they don't have to do all the time, go with the GDP. And I think we and our institute contributes to this a certain part, because we make the projections every year, and so we look really at the demand side of the consumer and not so much at GDP. GDP is of course an important role, but we smooth it down. I mean, we don't make it so it's not like. And I think we learned it also from the past. In the 1980s till 2000, the government was much more in charge, and then you see these growing waiting lists, because the government has an idea that they want to
they want to cut budgets. I mean, that's one of their main issues which they are busy with. So if you delegate this role to the insurers, they have a quite different role because they can charge directly money to the consumer. And then you get a completely different system. So this is much more smooth, I think. And that's an advantage of a system run by health insurers and not directly by the government. Dobro, sedaj se posvetimo malo tudi pacientu, malo temu organizacijskemu vidiku. Kako ste v vaši bolnici, kako vi ste uvedli corporate governance v vaši bolnišnici? Kaj je ta vaša bolnišnica, kaj ta corporate governance v resnici za vas pomeni in kako ste ga uvajali v bolnišnico? Tako čisto praktično, iz vidika zaposlenih, zdravnikov, sester, procesov. Well, I'm looking for the question. Corporate governance. Yeah, I know, I know. But we are, as we mentioned already, we are already a business. We are not a government business. So we have already implemented the whole governance in our system for years. So we have board of directors, we have financial people, we have business goals. We have business goals, we have targets, we have outcome measurements. When you talk about governance, in this environment, we have, I think, two things to meet. First is the financial part of it, and the second is the patient outcome, the quality of your service that you deliver. When you look at the finance part, we do with the insurance companies. The insurance companies come to us and they want to have a contract with us. And probably mostly we are too expensive, so they say, you must cut your cost. And we cannot cut the cost, but and then you trade, and then there comes some amount of it, and you have some money for a year where you can do your things. For instance, last year we buy insurance. The insurance company buy healthcare from our company, but we spend more. We spend 40 million euro more than we get from the insurance companies. So this bargaining with the insurance companies, and that's, you need to have a good governance on that part to every year again monitor. Be transparent in your costs so that you can have you can trade with your insurance companies. And then on the quality part of from the patients, we do a lot of outcome measurements. Outcome measurements which are defined by the government, but also defined by the insurance companies or by our professionals themselves. And what we see now, and that's a big problem becoming in our country, is that we are so much measurements that doctors almost are 40 or 50% doing administration only to get the measurements. The measurements done. So we are now busy with project that we are looking from which measurement are needed for the patients, really needed for the patient, and all the rest we quit them. Because too much measurement, 40% administration for a very expensive doctor is a shame. It is really a shame. So we are doing, we are busy in that kind of thing. On the other hand, the patient outcomes, they are very important because our insurance companies use it to get the contracts. But the market. Yeah, the market. So it's important for the market. The government use it to give the license to be a hospital. If you are not doing enough operations a year, then you are not allowed to do this anymore. And a third, what's happened, and for me, it's not happened enough. But the patients must use these measurements also to choose their provider. And what we show it on all different sites, but the patient don't find that sites. So normally the patient go to the hospital in their city, even if 20 kilometers further another hospital is better, but he don't know.
So what happened now, we are doing a pilot in our region where we have for the general practitioner, where the patients come and they send a referral to an administration office. Again, administration, but okay. An administration office. And they know from every hospital the measurements, the outcomes, the access times and all kind of, the location. So, and then they go with the patient, make contact, and then they say, what are you preferring? Do you prefer the fastest one? Do you prefer the best one, or where the patient treatment is the best, the patient experience? What do you prefer? And from that point of view, then they refer to the right hospital, and then you can real competition between the consumer, between the providers, and that's what you want, I think, because that give every hospital the triggers to work more efficiency and go and lower the cost and be better for the patient. I don't know if this was your question. But Ja, v redu je. V redu je. Rada bi vprašala eno vprašanje v zvezi z zdravniki. Namreč zdravniki so v Sloveniji zelo močna deležniška skupina. Oni so zelo pokončni, jasni, nekako zelo jasno komunicirajo, da je njihovo poslanstvo zdravljenje in ne nujno administracija. Kako ste vse te reforme uvajali z nekim privolitvijo, z neko dobro namero na strani zdravnikov, ki so v končni fazi vaša ključna kompetenca, medicina, ne? It is, there are a lot of doctors in the room, so I must be very careful what I say. Nekaj jih je. A few. But it is also important for the doctors that they change. Because if you are not doing right in your company, the system is so that they will go to another company. So we must work together. It is a culture shift and culture change. And we must listen to the doctors, we must listen to the nurse, we must listen to everybody. And don't think we do that in 1 year. It is coming from 2006 and we are still in changing that. And what we see is, I don't see a lot of elder people here, but mostly the elder people are they don't want to change. But if you started on the schools already to learn how they must act, how they learn, give them how the system works, give them the economic part of it, give them the patient part of it. If you give that in the education already, it goes much easier. But it takes time. It is not. You cannot go plug to plug, and 2020 is the year. It's not possible. Na tej točki bi spet prosila za video doktora Hčana. Vprašali smo ga, kako on vidi, kako on kot zdravnik ocenjuje neko implementacijo organizacijskih postopkov iz gospodarstva v medicino. Pa prosim. Preprosto je potrebno pogledati samo sisteme v tujini, kar pomeni črtna koda, poskenirati vse izdelke, ki se vgradijo v telo, vse šive, ki smo porabili, da se rane zašijajo, potem pa predstaviti, kdo je bil v operacijski dvorani in koliko časa, enako to ubeležiti v sistem in na koncu dobiš izračunano ceno. Potrebno je postaviti neke normative in kadrovske in časovne. In časovni normativ ni administrativno vprašanje, ampak je strokovno vprašanje. Torej, to v bistvu potrjuje na nek način izhodišče vašega sistema, ne? I think we had to, in 2006 we had made a big change actually, actually what the video was saying. I mean, we completely changed how we see products. So before we gave a budget to a hospital and this was included like number of patients and so on. So very rough parameters were determining the budget of a hospital. And budget always determined in the last year, you know. So it was like, I mean, like automatic, you get automatic your money every year. So this has completely changed after 2006. So after 2006 you have really to produce something and we pay you on each product you deliver.
So this is really a big change. And then if you want to make this change, like the video was saying, you have to make a product classification of every product you make. So this is what we started with in 2006. So we had actually, in hospitals, we had 4,000 different products we defined, which is really huge. So actually we found also out that this was really too much. So we changed it in, I think, 2000 and maybe the year 2010 to about 4,000 products. So what you see is like we developed and we studied and we started and we were working on this. It was a really dynamic process. So how we should change our products and how we should define products. And this is actually now going on. So also hospitals get paid by each of their products. So they not get paid anymore. How much did you, how much was your budget last year? So we give you a bit more or a bit less? No. They will now pay you on the products you deliver. And this is actually, again, going to change because it's very difficult to define products. Now we look more at the patient side, so we pay for value of care. So actually what we want in the future, and that's also what you see abroad in the United States and so on, you want to pay for value of care. And this means you want to pay for the improvement of the patient. You don't want to pay for volume or how much products you deliver, but you want to really pay for the value you give to the consumer. And I think this is really a big change, and we're still. This is the starting process actually, where the Netherlands is also working on, and many other countries are still working on this process. But this is going to last for a long time because it means that you really can define the value which this treatment gave to you and which it gave to the patient. So you need to have some outcome measures. Otherwise, it's impossible actually to do this. But I think this is a long time, and this is the coming maybe 100 years. I think I will not make it anymore, but I think this will be for the future. This will be the big challenge. Mogoče še kakšen komentar, preden gremo k našim ključnim poslušalcem, da malo dobimo povratne informacije. Ja, z tega vidika meni se zdi, da so iz leta 2006, še vedno se v Sloveniji lahko na spletu najde tako imenovane opise kliničnih poti, ki ne bi bila strokovna podlaga za to, kar je prej pač profesor Ahčan omenil. In skratka, to je zdaj 12 let od tega. V tem času nihče ni teh kliničnih poti iz enih 35, kolikor sem jih jaz lahko našel na spletu, razširil na teh 6-7 tisoč skupin primerljivih proizvodov, ki jih sicer objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje, in nikoli se niso pri vseh teh opisih, zdravniških opisih postopkov so črtice, ki ne bi vsebovale evre. In te črtice so zadnjih 12 let ostale prazne. Tako da, skratka, nekaj je bilo, da se je pri nas proces, ki je bil zelo soroden tistemu, ki ga je kolega opisal na Nizozemskem 12 let nazaj, prekinil. Tako da je res, da traja veliko časa, ampak če se ne sprememba v zakonodaji naredi hitro, in pravi, in to se lahko naredi v enem popodnevu, da lahko potem proces začne teči, da bi lahko vse te dobre prakse prenašali tudi k nam. Drugače, ta trenutek pri nas cene nimajo popolnoma nobene informacijske vrednosti o stroških, učinkovitosti bolnišnic oziroma izvajalcev zdravstvenih storitev, ker so osnovane na plačilih, ne na stroških. Torej, strošek je tisto, kar dejansko izvajalec zdravstvenih storitev dobi od ZZZS-ja, kar je seveda skregano z katerokoli možno ekonomsko logiko. In tudi niso informacije za pacienta o kakovosti storitve in tako naprej. Zdaj bi pa v publiko nagovorila ključnega poslušalca, in sicer povabili smo gospoda Radivoja Nardina, direktorja izolske bolnišnice. Gospod Nardin, pozdravljeni. Prosili smo vas, da pozorno poslušate tole našo debato in da mogoče zastavite kakšno misel, vprašanje, refleksijo, dodate. Mogoče smo kaj pozabili, pa prosim. Upam, da me slišite. Hvala za povabilo. Pozdravljam tudi vse goste in vse vas. Jaz sem včasih zelo presenečen, ko o slovenskem zdravstvenem sistemu se govori, da je slab. Zdravstveni sistem v Sloveniji je dober, seveda se mora še nekaj izboljšati. Jaz lahko to govorim z vso odgovornostjo, zato ker sem videl po Evropi skoraj vse zdravstvene sisteme in tudi bolnišnice. In seveda je treba še nekaj upoštevati. Treba upoštevati kulturo in iz česa je kakšna posamezna država prišla.
Imel sem to srečo in možnost, da sem 10 dni bil tudi na Nizozemskem in si ogledal kar 5 bolnišnic podrobno v Drbovje. Oni so dobro organizirani, ampak skladno za njihovo ostalo ekonomsko logiko in z vsemi ostalimi zadevami. Bili so direktorji tako dobri, da so mi poleg vsega dali tudi tiste podrobne podatke, ker sem želel primerjati splošno bolnišnico Izola z njihovo primerljivo bolnišnico. In smo dobili čisto primerljivo bolnišnico, ki ima enako število storitev, ambulantov, operacij in vsega, in smo ugotovili, da tam je enako število ljudi zaposlenih, kar pomeni enaka učinkovitost. Res pa je, glede na standard, ki ga imajo, je pri njih recimo so cene 2,5 višje prihodki. Tako da govoriti, da slovenske bolnišnice nasplošno niso dobro organizirane, pa ne deluje, nekako ne drži. Je pa res bilo dobro vprašanje, kaj pa bo, če bo zmanjkalo denarja. V ameriški literaturi je že In ko zdavnaj se bomo postarali, ne? 20 let nazaj napisalo, da za upravljanje bolnišnic prvič mora biti dovolj velik substrat, kar pomeni dovolj veliko število pacientov, da gre, da lahko se organiziraš. In najpomembnejše so urejanje notranjih procesov in seveda logistike. V Sloveniji te dve zadeve zelo pešajo in tako jaz ocenjujem, da je približno 20% teh rezerv. Pa sprašujem, ali se kolegi strinjajo s tem in kako so oni uredili te logistike oziroma kako imajo dobavo zdravil in vsega, da so zmanjšali cene teh storitev. Hvala. Well, on a logistic point, we are coming from where we did all our supplies. We did, how do you say, in a magazine, and then we take out. So we must change it, and we are now order everything on time. When there is an operation, is on time. So it is money saving. On a medicine part of view, we as one hospital, we cannot do it our own. The prices are raised up, and we cannot trade or bargain with a medicine pharmacy. So this is now done on government level to look for the medicine trade for the whole the Netherlands, because we are too small to do it ourselves. Maybe someone. Yeah, I think pharmaceuticals is really a big problem now. I think in many countries these prices are sky high, and it's very difficult to negotiate with these pharmaceutical companies, and also very difficult debate about what the price should be. And I think what now in the Netherlands we did, and I think that's an advantage of a big country. So what type of service should we allow to do by the health insurance companies, and what type of things should we do by the government? So you have these pharmaceuticals which only are for a small number of people are useful, and we transfer some of these pharmaceutical negotiations, actually what he was saying, to the government. So the government is doing this actually, and this is what I don't like, is doing this in secret. So the pharmaceutical companies are saying to the government, you're not allowed to say anything what we do in these negotiations. So the government is then saying to us, well, we did a lot of bargaining, and the pharmaceuticals went a lot of cheaper, but we don't see actually anything. So this is a very difficult field, and it's full of secrets, and I think that can be changed a lot at that side, but it's quite complicated, I must say. So actually we transfer the part to the government to do certain stuff, and but still this is very hard for the coming future. Yeah. Hvala. Sedaj pa bi še nagovorila našo ključno poslušalko, drugo, doktorico Tino Bregant, fiziatrinjo in pediatrinjo iz Zavoda Cirius iz Kamnika. Bi mogoče tudi vi kaj vprašali, glede na to, da ste zdravnica in res prihajate iz tako imenovanega polja, kjer se dogaja medicina. Prosim. Ja, najlepša hvala za vabilo. Moram reči, da jaz sem danes slišala ogromno stvari, s katerimi se lahko poistovetim in s katerim se tudi v praksi jaz osebno poistovetim. Ampak, poleg tega bi pa rekla, ne, da... Ne sliši se. Se sliši? Aha, dobro. Bi pa hkrati upomnila, da vse te stvari, ki na deklarativni ravni držijo, in tukaj je potrebno mogoče vseeno verbalizirati, da zdravniki
smo zavezniki avtonomije, smo zavezniki svobodnega sistema in to nam ni tuje. Ne nazadnje nihče od slovenskih zdravnikov ni delal samo v Sloveniji, vsi smo več ali manj tudi po več mesecev, vsaj večina delala v tujini. Nam je ta tuj sistem v bistvu bližji kot sistem, ki ga imamo sami. Tega sistema, ki ga pa imamo, ga pa nismo mi postavljali, ki delamo v njem, pač pa so ga postavljale generacije pred nami in ja, ni vse slabo, nekatere stvari so dobre. Pri nas je največji prepad med teorijo in med prakso, to se pravi na deklarativni ravni in potem v praksi. In to je tako veliko, it's not a gap, it's an abyss between theory and practice in Sloveniji. Zdaj, kje bi bila rešitev? Jaz v bistvu, tudi zato, ker sem mama, pa ker sem pediater, pa ker sem nevroznanstvenik, mi ne moramo Slovencev na hitro razmnožiti, da bi jih imeli več, pa da bi zato lahko imeli več zavarovalnic. Ne moramo tudi spremeniti ljudi in njihovega vrednostnega sistema, ne moramo spremeniti načina, kako razmišljajo. Mi smo danes slišali veliko dobrih, takih pomembnih besed, ki delajo zdravstvo bolj učinkovito, vendar jih Slovenec ne ponotranji. Ja, Slovenci navajajo zdravje kot najvišjo vrednoto v svojem vrednostnem sistemu, avtonomija, svoboda izražanja, veste, to je pa pri Slovencih precej daleč. Mi enostavno nismo navajeni. In tukaj jaz vidim rešitev. Rešitev vidim v izobraževanju, v opolnomočenju ne samo bolnikov, pač pa nas kot naroda v celoti. Kje jih pa lahko opolnomočimo? To ste že v bistvu vi povedali. Ne? Ja, je treba začeti z izobraževanjem, začeti je treba pri otrocih. Ne? Seveda, to je moja tema. Zelo ljuba in tudi zelo pomembna. Imamo pa tudi v bistvu kratkoročne ukrepe, ki se jih pa lahko začne izvajati takoj zdaj. Prvi ukrep, ki bi v bistvu naše ljudi opomnil, da stvari niso kar zastonj, da jim damo moč, ko jim damo moč, avtonomijo odločanja, morajo hkrati ob tem prevzeti tudi odgovornost. To je zelo pomembno, to hodi z roko v roki. In tudi v Sloveniji ljudje razumejo, da ko pa nekaj plačajo, potem bodo pa tudi nekaj zahtevali. Morda bi bila za začetek participacija, majhna, simbolična, morda 10 evrov, vendar takšna, da bi mu dala misliti, počakaj malo, a zdaj imamo mi socialni sistem, ali imamo sistem, kjer jaz lahko tudi kaj odločam. Skratka, se mi zdi, da so določene stvari, ki se jih da. Mogoče bi potem vi povedali, kako je s participacijo pri vas. In naslednja stvar, ki je bila danes že izpostavljena, določene stvari morajo iti pa od zgoraj in navzdol. Naša zakonodaja, tudi naša kazensko-pravna zakonodaja, ki v bistvu zdravnike zelo stigmatizira, išče krivdo in v bistvu ne spodbuja kakovostnega dela, kjer bi se tudi kakovost merila. V Sloveniji nimamo zdravniki interesa, da bi se merila naša kakovost, tudi zaradi zakonodaje, pri kateri smo osebno kazensko odgovorni. Potem ne bomo poročali o napakah, vse to verjetno sami veste. Če ti grozi kazen, boš rajši pometel pod preprogo, kot da bi rekel, počakaj, nekaj sem naredil narobe, kaj lahko naredim, da to spremenim. Tukaj se bom ustavila, čeprav smo šli v zelo zanimivo smer tudi zdravil sirotk, orphan drugs. Bi me sicer zanimalo tudi to področje, ampak bi mogoče se res obrnila na vas, da pokomentirate to participacijo, kazensko odgovornost. Hvala. Well, I think you are totally right. There is no system what is the solution. So we have to measure every culture, every country is different. About participation, indeed, you are totally right. We have a lot of time this discussion in our hospital. You must imagine a patient come in for, let's say, a knee failure, and he come in and he stay for 3 days in bed. And then everything is take over. His bread is bringing, his food, his pajamas bringing. He got washed. He got. Why we are every time we are when you are home. Your wife, your children, your father, mother help you though. Why are they not coming to the hospital and do it?
So we are looking how we can do the participation, because otherwise it will be very expensive if we do that common things. You know, the specialism from the doctor, we cannot give it to my father or mother, for instance, of my children. But bringing food, bread, why shouldn't families help in the hospital? So we have a lot of this discussion. It is not yet there, it is not common, but the thoughts are already there. Kaj pa finančna participacija? Ali imate v nizozemskem sistemu finančno participacijo? Avstrijci jo imajo, Španci jo imajo, Nemci jo imajo, da se recimo del nadstandarda v simboličnih zneskih vendar vsem participira. Tega nimate. No, we don't have it. I think we don't have it. But for every citizen is obliged to pay insurance. It's almost 110 or 130 euro every month. Everybody has to pay. So why should they pay more? Yeah. So, but maybe you can more. Well, we have in the Netherlands actually. This is a big problem now going on. So we pay actually insurance, but we also pay for each visit we make to hospital. So this is the cost. O tem govorimo pravzaprav, ja. Yeah, that's the same actually in Slovenia, where you have cost sharing. I mean, if you go to hospital, you have to pay, but now in Slovenia it's reinsured, so you pay for it, and that's not allowed in the Netherlands. In the Netherlands, this is not allowed. So in the Netherlands, we have deductibles. This means if you go to, and the deductible is now 385 euros. So this means if you go to a certain healthcare provider, you have to pay the first amount till 385 euros yourself, and every citizen have to do this. So this is like, I mean, so you really think before you go to a hospital. Yeah, to the gate. So it's not for the gatekeeper, but it's for going to hospitals and secondary healthcare. So actually, and this is actually growing, and you saw in Slovenia it's growing much higher, so you have this cost sharing, and in Slovenia it's actually reinsured, so you don't have to pay anymore. But this takes away the incentives. If you reinsure this cost sharing, you take away the incentives, the thinking about do I need to go to hospital or not. And we do in our institute a lot of research whether these incentives work. So does the deductible work? If we give you a deductible, do people go then less often to hospitals? And that's a very important question, because in this time you could save. And we find actually that we find that's actually true. So we find that people go much less to hospital and first think about going to hospital. And so these deductible work. And if you reinsure these deductible, they don't think it over anymore. So then the whole incentive mechanism, you get rid of this incentive. So we don't like this in the Netherlands. So we want to have a small amount, not too much, because if it's too much, then people cannot afford it anymore. Just a small amount would be very nice, just to give the idea to people, healthcare is not for free. You have to pay something for it. And I think this is a good part, and we try to work on this side as well. But also you can think of many ways how to implement. We have deductible, you have cost sharing, you have rebates. There are really many ways how you can organize and how you can make the consumer much more, incentivize much more the consumer to take healthcare. But this is still going strong, and we're still thinking about this. Hvala. Zdaj bomo pa še publiko vprašali za mnenje. Se pravi, upam, da je bila debata tako zanimiva, da niste brskali po telefonih. Mentimeter.com, koda 547549. Zelo bomo hvaležni, če boste sodelovali v debati, tako da vidimo, kako smo jo usmerjali, oziroma če smo odgovorili tudi na vaše vprašanja. Iz publike vidim vprašanje Roberta Cuglja. Prosim, ker gre za eno tako zanimivo, ker gre za rehabilitacijski center, kjer so tudi prenovili poslovne procese z prihodom direktorja Cuglja, torej dobra praksa. Vprašanje dobre prakse za dobro prakso. Dobar dan tudi z moje strani. Za javni sektor velja ena šala. Ni problem iti zjutraj v službo, ampak je full bed, ker moram 8 ur čakati, da grem lahko domov. In mislim, da je to glavni problem kulture razumevanja javnega sektorja in tisti, ki v njem delajo. Gospod Ahčan je zelo dobro nakazal, kaj bi bilo potrebno, pa črtne kode in tako dalje. In seveda ni problema, ko si ti doma, je popolnoma jasno. Ko si ti celo v privatnem sektorju, je popolnoma jasno. Ko pa prideš v zdravstveni sistem,
v javni sektor, pa nas se zgubi nekako ta dovzetnost do tega, da je potrebno delati tako kot doma, tako kot v privatnem sektorju. In seveda ta kultura sprememba bo zelo, zelo pomembna, kako bomo to naredili. In to me zanima, kako so to spremenili, to logiko razmišljanja javnih uslužbencev na Nizozemskem. To je ena stvar, kar me zanima. Druga stvar je, kar je bilo zelo pomembno, mogoče predlog za naslednje takle srečanje, dajte naslov, zakaj menedžerji v gospodarstvu ne želijo biti direktorji bolnišnic. Verjetno boste veliko odgovorov, pravilnih smeri odgovorov dobili, kaj je potrebno v sistemu spremeniti. Zato povabite ugledne menedžerje v gospodarstvu in jih vprašajte, zakaj ne želijo biti menedžerji, zakaj se ne prijavljajo na razpise za menedžerje bolnišnic. In tretja zadeva, kar bi še, mogoče tudi to vprašanje za gospode iz Nizozemske, kdo se prijavlja na takšne razpise za direktorje bolnišnic, ali tam je interes in zakaj je interes. In mogoče še tretja zadeva, ki je zelo pomembna, Slovenija nima zgodbe, to je tudi gospod Ahčan rekel, zakaj njegova storitev se ne izvaja, zakaj ne gre v trženje, zato ker Slovenija nima razvoja tržnega zdravstvenega turizma, pravzaprav v Sloveniji. In dokler tega ne bomo imeli, je to neka rak rana, ki se je bolnišnice zelo težko gremo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mogoče prav zdaj imamo res par minut časa, ta sprememba mentalitete, da bi mogoče na to odgovorili. To je zagotovo velik proces, ne? Tudi v Sloveniji je to velik izziv, ne, kot očitno. Ja. Okay, I think, I mean, the talk of this lady here before, I think was very inspiring. I think we should look at, I think the new people who are just now educated, and they will have, I think they will have this inspiration, like more, he was more talking, I think, about more older people who work at the ministry and at work at the government services. I mean, I think this culture should really change, and this takes a long time. I think we did a big step in the Netherlands already, but I mean, this simply which has to be very slowly, and you cannot change it overnight. And I think putting more competition into the system will simply incentivize people more to think in this way. And I feel also when I work in my institution, we have more like, we have to do some targets and we have to work harder, I mean, like I think than 20 years ago. So I think, and if you look at the question was like, who is running healthcare systems in the Netherlands? There are really various types of people. I mean, we have like specialists, healthcare specialists who first were specialists. They became actually director of the system. We also have a health economist who actually run this system. All kinds of people from organizational business do the system. So there are all kinds of people who are manager in such a hospital system. So I think it's very it's mixed. It's very mixed. All kind of people. Yeah, it is true that in our country, in my hospital, we have an economic guy in the board of directors, and we have two doctors. One on the research side and one of the real doctor. So, but there is indeed a problem because we have a regulation that the board of directors are not allowed to earn more than our prime minister, and that's not a lot. It's I think 210,000 euro. So a doctor, a normal doctor who do his practice, earn a lot more money. So why should he or she go back so yeah. It is difficult, but it is a variation of... Nova zgodba, novo vprašanje, še 1 uro bi lahko sedeli tukaj pa se pogovarjali, ampak na tej točki moram zaključiti. Hvala vam, da ste prišli, hvala vam, da ste delili z nami res vaša iskrena razmišljanja. In za zaključek, kaj bi bilo v bistvu naše sporočilo ministru za zdravje, če bi bil danes tukaj? In sicer, vzela bom citat Mary Harney, nekdanje irske ministrice za zdravje, podpredsednice irske vlade, ki je zdravstveno reformo na Irsko uvajala v 2 političnih mandatih. V prvem jo je uvedla, v drugem jo je upravljala in tudi že reformirala, ker vsako reformo je treba vmes tudi malo adaptirati. In ona je povedala takole: dobra zdravstvena politika je dobra gospodarska politika.
Reforma je bila težka in dolgotrajna, za uspeh sta bili ključni odločnost in podpora predsednika vlade. Nujen pa je bil dialog z deležniki. MČM je pripravila zelo kompetenten in za vlado dragocen pogled gospodarstva na zdravstveno reformo in njene cilje. To so bile njene besede. In na tej točki bi se vam zahvalila za zaupanje, da ste v bistvu 1 uro vašega dragocenega časa delili danes tukaj z nami na debato v dobro vse Slovenije. Prosila vas bom v imenu komisije, da spremljate naše delo še naprej. Smo zelo aktivni in res si prizadevamo, da se dialog vzpostavlja, da se pogovarjamo, delimo ta mnenja in v bistvu hvala tudi za ta odgovor oziroma ta mentimeter. Vidimo, da vseeno pogovori grejo v pravo smer, zdaj moramo samo še od besed k dejanjem. Ajša, bi mogoče še ti kaj povedala za konec? Hvala. Hvala vam.